नियमी पाँचमे नेपाल भाषा दक्ले ठकलेमा साहित्यकार फनिन्द्र रत्न बज्राचार्य चुसु बोनी उचले ठौ खंगोय ख हिलावङ ल शीर्षके चाहिँ चुसु बुन्तना ठुके नेवा भाइयो जने विभिन्न खंगो त फ्लागो नुगु खंगोय बारे चयाट ख चुसु चाहिँ बन बजु न्याइस आ नेनादिस खंगोय ख हिलावङ ल चुमी फनिन्द्र रत्न बज्राचार्य खौस्ते नेपाल भाषा खंगो त टिकिमटी ल्यावया योग व्यायाम बालकया मुफ्त जी ठट बुराला गस्टा जिस्क छिन्छर ठजिम छतिमन दाई ससिद फुल ढुंगा न सोट वटा टक वना झ्याजो न्याका व सफो पिट बुजे याना ल्याम टेस अथे भासना दिगो खंग खंग खंगोट न गुलिन सत्यमन दाई ठाइ जाउ दुसा गुलिन जिठै जाउ न डुग जाजन नेपाल भाषा थिसमिसे ता खंगोट व ठौला कनेला जुइतको खंगोट न जो नियन डव ख पण्डित निष्ठानन्द बज्राचार्य दक्ले नापा नेपाल भाषा गद्यत व महाकवि सिद्धास अमात्य पद्यत छापा आखले दसको सेना दुकासेले नेपाल भाषा खंगवट नुगो स्वरूप पिलो होला लातांजको सुयोग याना चोबले खनिमरुको चन्द्र बिन्दु व विसर्ग यता व्याकरणकार शुक्रराज शास्त्री आधिकारिक रूपमा दुटुकयाडल शुक्रा शास्त्री हो चिचटारी हेरिलेसँग गति लागो अटिया चुयोग यामा ढ्यादिल तासा मुखमुखो अटिया तासला नेपाल भाषा पुलाङ स्वरूपे तनावनी ओके नाप गर्चुया होला अटिया चुएमा बरु बुनिबले गति लागो अटिया बुनिको टका पुष्परत्न सागन व्याकरण जक पिक्याडल मुखो सफु पत्रिका पिक्याडल वेकै व्याकरण अनुसार सोल मुनुख ठगको मेपिन्ट चोया व बेलस वस्कल चुएको तर बुनिबले स मुनु ठगो मेपिन्ट चोया बले वेक रका बुनिको ख वेकै ठोचुसु प लेखक व पाठक पिन्ट ल मराल भाषा विकास ज्या व नेपाल भाषा नापमरको नासा ठगो नुस अड्या होला गठी ख स ल सी लुया नासा ठोका ख स ल सी लु उच्चारण ना चन्नी रुटे उया त ठोक आखा टठा अ आ व दीर्घ उच्चारण सलिया स मनुखया मुनु सलेखया सली ख्याकया ख्या पाठया प्वा भुतुलिया भुटु विसर्ग व दीर्घ चुयोग यात नेपाल भाषा चुयोग याना तरसम संस्कृति शब्द छला चोठा टमाटम थय पर्यायवाची नेपाल भाषा नुनुको खंगवा जाना छेलिगु जाना हल चन्द्र बिन्दु त मिलाप फुटी व विसर्ग त लिफ्टी ठाउ यात ईश्वरानन्द श्रेष्ठाचार्य वेकय मूलख भ्यालच ने संस्कृत शब्द मुछे नेपाल भाषा शब्द जुना व्याकरण त भ्यालच संज्ञा त ना विशेषण त व्यासु क्रिया त यासु फुट भविष्य त वर्तमान त न्यव लिव आव आदि नुग शब्द डेगा छलाजल वेकय सौन्दर्य व आलोचना सफलिन संस्कृतिया पर्यायवाची नेपाल भाषा शब्द जना छला त यको हेडो चित्तटर हिरिडे व्याकरणकार लमखो अटना वेकला नेपाल भाषा गे चुएको टका सफु चुया ठठी चुए मारका दोसु त बियाडल वेकला ठगो झिगु जाट नांगो सफु टोर बिका चुयाडल समय क्रमानुसार नेपाल भाषा चुएको प पापा वंशे ठय अनुसार चुएको जनाडल नाप वेकला नेगु चुएको नेप्ले चुया चोठा लिपा नेगु चुएको नेपाले चुएको जनाडल वेक मर्या छुन्द लिपा वेक झिगो जाट नांगो सफु सम्पादन जुबले चोनिसे कोठंक एक रूप त हेमा व उगु बक्टे चलन चल्ती चुयोग याना चोठे चुए मारका उबले प्याम्या चंग सफु व समाचार पत्र छेलु याना चोठे याना झिगो जाट सफु प्रकाशित जुल बोनीगो हालीगो सटेगो भापेगो नकेगो ठे चुएको याना ये या त टुटी मपासी पटा वेके याना चंग ख झिगो जाट सन ठटिया चुएको क्यागो ठे टुटी मपासी ये या छिने पटा वेके याता तो झिगो जाट सफु प्रकाश यु जु खसेले व्याकरणकार डाक्टर सुन्दर कृष्ण जोशी जो तयाडल चित्तटर हिरडे झिगो जाट प्रकाश जो खंग जुसा ये टुटी मपासी पटा वेको खना टस्क नुले शाका दिलजी ये स पटा वेक मुजु टुटिया पालिमा ठेगो वेकै थापु ख डाक्टर जनकलाल बैदी थापु तासा पता न वेको मखो टुट्न पालिगु मखो नेगु क्यागु जना येजुको चोसन गाठैगु ख खंजकल लात आपा खंगो मुआ ठटे सफो बुनि मसो पिन्टना आपा शब्द मुआ आखा मसो पे मनोटेस व गापटे चोपे मनोटेस सामान्य खन बले त माक्कु जको शब्द छेलेगु जाई उमीको शब्द भण्डार सीमित जी भाषा त साहित्य छेलके यक्को शब्द मलावई छगो भाषा मेगो भाषा अनिवार्य ब्ल्या गुगो भाषा गुली चुन्या रहेको सिधै छगो भाषा मरुको शब्द मेगो भाषा ट्याका माले नाप मरुको शब्द नुनुको डेगा छेलगु यामाले छको अंग्रेजी भाषा विद्वान तीर्थराज प्लाडर विश्वबाख आखे अंग्रेजी भाषा नेपाल भाषा अनबार ना डिबले भाववाचक शब्द मुरुको ठो नेपाल भाषा गुजोक भ्याजुइरका आश्चर्य दिउ ख लिप वेकल
श्रीलङ्का बख नेपाल भाषा अनुवादना टिपले नेपाल भाषा भाववाचक शब्द मुछस्न जाकाजुको भा खडका ठयादिल वेकल ठयकठ श्रीलङ्का बख नेपाल भाषा अनुवादना दिल वेकैटा जगमुख नेपाल भाषा चुइपि न्यामेस्ट न उब्ले भाववाचक शब्द अभाव ज्याचोङ ख आठ आशा लुया वसनले ठट मागु भाववाचक शब्द ठमा डेक फयाउल नापा शब्द त ठुकीको नेपाल भाषा शब्द मर्या ठो शब्द संस्कृत भाषा त्याका मल उर्दू भाषा लवज शब्द नेपाली भाषा प्रयोग या तर नेपाल भाषा नालामका अंग्रेज बारतेस वर्ड शब्द त प्रयोग या ठन नेपाल भाषा टुमका नेपाल भाषा साहित्य विकास ज्यावसले धर्मरत्न यमी प्रेम बहादुर कसा ईश्वरानन्द श्रेष्ठाचार्य व गिरिजा प्रसाद जोशीपिनसँग पिन्तुना मन्तुना बाखमी चोख चोमी नियमिठे जागो नुनुको शब्द जाना प्रयोग या ज्ञाना हल शब्द इट खङ्गो वाक्यांश त खटवा वाक्य त खपो प्याराग्राफ त खटी कविता त छिनाख निबन्ध त चोख लेख त चोसु लेखक त चोमी लेखनी त चोजा चुएको सार्ने त चोसथे नुनुको खङ्गो नेपाल भाषा खण्ड त प्राकृतिक परिवर्तन व राजनीतिक क्रान्ति समाज परिवर्तन हल विक्रम सम्वत 1990 सालले टपका व 2007 सालले राजनीतिक परिवर्तन नेपाल भाषा न हिउपा होल जिम अझ फोटो भा टपा लफना ढोटी चिना लठना टगो टका टपली फुया हो चिकुला बुले टे गान्या जिम ख जिम अझै फुटल फिना गुजिडुको पर्सी चिना जनी चिना गान्या जिम ख तोते पर्सी जनी गासुई माग मखो लोन छत जको सुइमा अझै लाखा न्यामा अझै जको भेउन्ट नल लका न्यायु ख जिम अव्य फोटो टपा ल स्कोट कोट फिगो सुरुवा मोजा छंगो लका न्यायु ख ताकै तपले व कारचोपी तपले फुयु ख गलबनी न्यायु ख अझा व अव्या वसय छापाट वसय नान पाट अव्या वस लाटा व कल घर सुइमा आउतुल अझ पाले ठाना वस पनिगु जुसा जिम्माइ पाले ठाना वस्त मुफ्त नल्लका मन्यासे कपालका न्यायु जुल जिम्मच बले पक्ला फोटो ल कोट फिगो सुवा कोट न्यायु याना ह्याट टपले समरवाला टपले कारचोपी टपले व माख टपले फिगु याना ल्याम जिका जको पाइन्ट न्याउ यानुको आतक न न्याना चुने तिने नापा मिजो टेस जको न्यायको सुरुवा पाइन्ट आ मिस्टेसन न्याना हल लोचो दुगु मोडुको स्वेटर फिगु जि ल्याम जिका तिनी यानु ख जि मचबले खण्डुगु काछना ढोटी चिना व सुरुवा न्याना जिपे मिजो त ले खनिमुरको गुलमुछि दे अंकल पुस्ता पाठ हे वसै छान्त न पाउ खठन न्याना ख उबले थपिने वस ठमा थाना पुनि ख म्याम चाहिँ बिया छ बले ठ वस ठमा थाना पुनका य फेलु टीमा कोस बिया छ यो अझ पाले टांगा कापा थाना पुनि ख जिम्मा य फेलु टीमा कोस बिया हसान ठमा थाना वस पुनिवाल जिमकला त सिंहको य पयको फेलु व यको माकटया लियको टीमा कोस बिया ल ठो खाली वस जक ख खंगई खलाबले उबले जार जार पटिका थपिन्दा जको मागो विशेष खगडु गुबाजो बरी उराटै छ्या आगन्डै आगै त टेकु न ता ठन मेपिन त किनि मजियो पि विभिन्न नायपि देव देवपि दे पूजा बजको मुख निग भ दिगु भ न दे देवपिन त फुइ काटेको वयो मोटुके वयो हे किकि पान्दै पूजा जोला ठटिक लिए कोट धलवटे सिनमो चोलामो लपिचा ढाला कोट सुमले जोला नाक खेचाके फु के टौपटी सुकुन्दा कलश धलवटे थापी अन्ति गुलु देछापा मनुय छंगोय मु पात्र काउलिया पात्र सिपिया पात्र नैकाय पात्र हो केय पात्र शंख मस ग वज्र डबडब टुपामक आदि विशेष पूजा लागि पूजा विधि सफुटा केय सलाही मनुय केयको जपमाला नरशिरमा मनुय ट्वाना यस महाशंख व वज्र सलाका वज्र किला व य पात्र आदि हलन्दुलन्दै थो विशेष पूजा हलन्दुन सक्सीको आगमे दै गुमखो उकि ठजाको हलन्दुन आपासन खंगु खैमखट व नाना सिउ खैमखट जिम बाय पाले ठजाको हलन्दुन दोख बापिनी ब्याग जोबले उखे ठुकेन लट आठ दर्शन याटा मन्थ बज्राचार्य आगमे ठजाको हलन्दुन दैका सिक बिट ठोटै ख बर्टे लुया टिस देखेको यक्को जाबत दै आ बर्टेसन जास ज्यामै त जाबै ज्यामन त थै नाना तनाउन स्थापित व तुलाटटेस छिन्दन त मागो सिंहको ज्यायु ख आ ठजाको ज्याय पिन मन त जाब मरियाउन नाना मरियाउन नापा खर्किटेस खमुइ दिने हासतया सिसफुस मियाचुनी व मि हैगु ख दुईटेस क बसी इसी मट प्यासी फसी लम्पी चा दाना चोकी छटिया सिसफुस छटी हिला बियु ख मिजटेस मेयला मि है मिसटेस मेय दुरु छे छे टवे जिम अव्य पाले दुरु लठे छालो ठौकने बट्टै दुरु छुचु थे नचु
ठटे नचोको दुरु बट्टा सोटना न्यूजीलैंड न नेपालले मी है ख जे न्यूजीलैंड ने वने स्टेशिय कौला या त दुर्सुई मुआ कोची दुरी कन्फ्रेस फयाव पाउरी ठना ने ख साइड दुरु वला फय लाव उन्जक मियान न्यूजीलैंड टोमी ज्याच्न अबले हासा हो डोकेटिया मी हैगो सिसफस ठोंकने 22 कल साला टोकरीटिया मी हैगो ल आलु प्याज काउली मी है पिन उपिया जुल ठटे खाली सिसे पुराना कागज दगा हाला खाली सिसे नयाँ टुक्रा सपो हो सफो कावी पिन उपिया उमसा मया ढैगु ज्या छुन मरो छिन्दनिक ज्या उगो ठंग या त इपिया मरे कमगा मचफु बेंकिट डु बेंकिट सोचा त हो लुसी टेंकिट न नौ नौ नि त मोल आ हजामय जात्रे जुल उबले कसा हो तबटेसन झ्यासले हो स्यामिटेसन साले ज्याये ख जपटेसन बुझाइए ख आ परम्परागत ज्याये पि मरिया हुन कसा हो तबटेसन झ्यासले छिलेको जबै ना हो ज्या पत्रिका प्रकाशित जु खना ठटे जपटे बुझाइको लव कवय चित्रसहित सपोया प्रकाशित जु दु 1990 साले टफ का वबले नेवाटे उछे नेवा डकमी सिकमी जामटेसन अप्पा चाव सिछला दन 2072 साले टफ का भया नेवाटे छिदन त नेवा डकमी सिकमी हो ज्यामी छमन मन्त अप्पा सिमेन्ट हो डन्डी छला दनि जुल नाप नेवा डकमी सिकमी हो ज्यामटेसन छिलेको जाब ठौक्ने त मुवाल ज्या मन्टकी जाब तनावनी जुल वो नाना मुस्याउनी जुल उके नेवा जाबै नाजको जुसा तना मौनी वरका अजाउ जाबै ना थन नेतना ठोचुसु थन टो कोचाके वकलन थन नेतना तगो छु चाहिँ नि जाबै ना ठुटन्टु चिकठी डाको खोती अर्थात् चाहिँ प्रकार बटा टु 6 लाइन बाटो 3 लाइन खुटु कुची कोटी बसला बसुला फ लागो रन्दा ठुपिन्दको चाहिँ सिकम ट्याउ चाहिँ जावा जुल जिन सिकम मच जुली जिमठा नापा चाहिँ बौ नटक सिकम जाया जुल आ बौ मरिया वले चाहिँ गुलखे चाहिँ जाबत न चाहिँ तनावन जाबै नान चाहिँ ठंकने चाहिँ मसिया हुनुल जिम मस्टेसन जाबै नान मसियुल अले चाहिँ जावा छिलिम बौ मुरुगले जाब न यो के तनाव नक्ल होला आ नान धामस्या हुनका अटके मध्ये चाहिँ कटी बसला दियो चाहिँ जिसु बसुला दियो चाहिँ मसी नक्ल फ लाग दियो न मसु रन्न दियो चाहिँ सु छि कटी चाहिँ सु डाको राउ चाहिँ सार फुटे जिमा अले बटान सु खोटी दियो मसु जुल आ चोसो जना दिगले छिकिन्दा यको सुबार